Iti napalabas, inawis ni Renante ni Marites ngagpasyar da itigit ti baybay. Ket idagid idan, pampanunutan ni Marites akas lagayan etda iti baro. Iti na minsan apanang bantay ni Renante ken ni Amador, nairanang imawag ni Georgia ket pinabainan ni Amador. Nagpamarang ni Georgia ken ni Nana Carmela ngawan anyaman na ti panang pabain ti anak na kengkuana. Impakamo ni Georgia ken ni Nana Carmela ti panagawid na ngem kayat na sorpresaan ni Amador. Iti panagmaymaysa ni Marites iti opisina, kalpasan ti yawag ni Renante, dimteng ni Amador. Ita papagayam denggan ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Agos ti biag. Ditoy drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. Sige, sir. Manong Renante. Agawid aktulatan. Laglagi pong ti despedida ni Hanilit inton Rabino bigat ha? Wan, sir. Mangitugot aktulatan iti pagsukatak. Ura itulnog kanto ni Jibalayo. Sa sukunan kanto matlaang. Masapol nga gawin takmat tapno agdigos ka nagsukat. O sige, ituloy min tag meeting. Sige nga Rod. Bye. Bye, sir. Kasla nobya naklatan. Kapo iti pa nagpakada na. Oh, Marites. Agmaymaysa ka kadi. Dakayo matgaya, Manong Amador. Wan, agmay saak. Saan ngay may ng opisina ni Mrs. Milyare? Nakimiting mat ni Manong Renante. Oh, dandani mo itong panagawid. Urayin kan. Awisan kang pasyar. Manong Amador. Oo. Nakigtot kan sa amatin ni Timbagak. Manong, ay, kasunodyak makigtot. Awisan na kakpasyar. Kaslapay na bayag nga gamamo kami. Sige. Ituloy mo lang dito raramidam. Kasaritak lang ni Mama. Sana kami na nagpakadak yung kuwana. One, sir. Mama. Kasangsangpit ko lang dito'y balay, iho. Imbaga ti katulong, aribuar ka. Madanagan kay sa launayin. Naimbaga na kon. Makapasyara kon. Mabalin mo itong arodan ti tumulong iti opisina? Uwan ma. Mangrugi akton inton bigat. Ada ka di pa ibagayo? Agananad ka kung may ti pa nagmanihom, iho. Uwan mama. Diyakon kay ta maulit ti pa nakadisgrasya mi. Diyak ka ginuman ni ta arak. Sige ma. Bye nga roden. Sir, excuse me. Panahon kayo pa dito opisina. Ada nga minipan ko di HR department. Sige. Sana nga roden ngagbayag. Inton maminsan lang nga awisan ka ngagpasyal. Nakaawid mo't nga rodan ni Marites. Pasyarak ko may di balayda. Ang nabanugag. Awisak ko mangagpasyarin ton bigat. Ang sukunak gayam ni Georgia at airport inton bigat. Ay, dandanik paikit din nalipatan. Day tati pa karilibukak tatang. Dimtang ni Manong Amador iti opisina. Kat aw-awisan na nagpasyar kami. Ngam, saan kami anatuloy? Napintas ka nga minanak. Tatang mat. Ngam nakurapay tayo lang tatang. Ore asino kada Manong Renante kan Manong Amador ti agdaton kanyak.
Awan ka ikariyak kadakwada. Ngem nukas pangarigan tagkaribalda. Sino tiya sa sinaganakwada iti puso manak? Nabit pa yan amok ni Manong Amador, tatang. Nimot Manong Reynante, ti nabayagan basit ang nakalangan ko. Kat makunak, nasingpet. Welcome home, Georgia. Talaga anak kapinpintas ka. Naragragsakak ko man, ti kabsat mo ti mangibalikas iti dayta, Reynante. Ha? Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak dito ay airport. Kaduang kumaan ni Tita Carmela. Wen ko mga agpaiso. Naira na nga adda na panan na. Saan ka di matla ang amo ni Amador, ti panagawid ko? Saan samet? Oh, intan Georgia. Naikargan dagiti bagahe mitilugan ko. Kahit mo ka diti mangal daw iji balay? Nabannoga, kaya't ko tagina na. Nupay, mailiwag iti sigod ang nobyo. Adun ti siming patan ni Amador. Saanan nga gininom iti nasanger. Girl, I need you. I need your love. Niilew ako nga ginom iti arak. Ngam ingkari kiti pagig. Sa ni mama. Malakip ko ni Marites. Naksakit di balayda inton madamdama. Tao isak nagpasyar kami. Mabit lang, kumayan. Apay nga dati katulong. Tita Carmela! Ah. Kumusta kayo? Oh, iha. Ni Georgia. Anta ka. Amador, iho. Napimpintas man ni Georgia. Amo, kadi mo namnaman ti panagawid ko, Amador. Kaya't ka, sorpresaan. Kasingkari kada kayo, mama. Mangrugi akong nagtrabaho itangal daw. Maragsa ka naklaunay, Amador, iho. Ipabusoy kun kada kayo ken Reynante, ti pan nakatarawid-wid ti kompanya. Diba, payasan kayo nagkuyog nga kabsat. Madinsan og kalugan kami ti may sa akot si mama. Kan may sa. Anda ka nung lang papanan na. Ala, ada kan kadayta nga magananad ka, iho. Kano saan ka laki ti anak ka inom iti nasagar, agmaniho ka. Magbalbaliw ako, mama. Nang runa, tadaga po nang agbalbaliwak. Oh, wen kayam. Sakbay ngay mayak dito opisina, inawagan nak ni Georgia. Inawis na kiti coffee shop, kat sikat at adda nagsaritaan mi. No kaya't yo adi madadaldal daw ko. Saan ko akay pagsaritaan ni Georgia? Amador. Sir, Mrs. Milyare, lembag abigat yo. Oh, Oh, ada ni Marites. at ni Marites, mama. Sarding tayo na pagsaritaan ni Georgia. Kapabain pa kada kayon, ma'am, sir. Pasensya kayon. Imunon na kayo si Mang po dito opisina ng siyak. Sa anak mat kami na nakalugan na dagos. Traffic iti batog ti mall. Dahil tati problema, iti dumordor as ngaili tayo. Nakatrap-trapikan. Asa na bale, Marites? Pasado alas 8 pa'y matlang iti bigat. Orayok lang nga makasangpot ni Reynante, kat pumanawak to. Mabalimot nga gawid kay Latan, mama. At damot ni Marites sa kadwak. Ay, kung
naglagid din usap sa panatagtodo itay. Nakaululab ngamin. Dapay guruon na sa napigsatiangin. Matyananan nagitiraap. Agtudo ko ma, at urisan nga gayos ti irigasyon. Pagsarsar dengan nak ni Maritisan ngagtalon. Anya ko matiaramidak. Nangina pa'y matngarod ti bagas. Tita, tapinat ganyo ti awis ko. Akadwandak amangal daw dito balay. Kanayon nga na makumikom dagiti dadakkel ko. Kasta talaga tinegosyante. Na yung pagkanyak, makatulungan ni Amador, kani Renante, iti pan nakatarawid-wid ti kumpanya. Mayat sakit din ti panaglangan dagiti agkapsat ha, tita. Amumatan ti kinaloko ni Amador, idi agayan ay at kayo pailaan. Adayo anaan anos ni Renante. Iso makapagkinaawatan ta. Naimbag man ta saan da nga agribal iti may sa babae. Panagkunak, saan to mapasamak da ita, iha? Daging ka ita, awan pa'y mati, nadlaw ko apagasman ni Renante. Nasingpat launay ni Renante, tita. Di mo't amo, nanya ti palimot na. Amok unay ni Renante. Saan nga gilimod kanyak? Ituloy tayong timangan, tita. Sa ituloy tayo tagsarsarita inton madamdama. Awan lakit ipapanan nyo. Agkuyog tayong tong agpasyari jay mall. Malagip ko gayam. San ka di pa nga mo nagitigagayam bungadakan? Nabayagan awan kontak ko kadakwada, tita. Kaske ni Amador, kayat ko mat ti agbaliwan. Barang mapasublik ti panagayat na kanya. Talaga na sursuro man na imbagan ti trabaho Marites. Nalalaing ka pa yan ngam ni Hanilet. Saan mat, sir? Masirip ni Hanilet. Oh, masirip ka mata. Napakumbaba ka lang nga minunay, Marites. Amom, idaydayaw na ka ni mama. Kumusta gayam ni Tatay Isidro? Napigsapay lang ni Tatang, Sir Amador. Pagsarsardeng at ngarudeng nagtalon nga saan na mata kaya ti agsardeng. Agkuyog dantuman. Kahit ko ang makasarita ni Tatang mo. Umunakan tulatan nga gawid, Renante. Jakla mo no matuloy ti meeting ko inton madamdama, Amador. Ituloy ko man aramidek, Sir Amador. Sir Renante. Sige. Excuse me. Ore, Shak. Mapanak iti HR department. At na pa tagapagsaritaan mi kinishelo. Pinanawan na kami ni Manong Renante. Ay, magnebyusa ka makisarita kini Sir Amador. Nataltalagad tiriknak no ni Manong Renante ti kasarsaritak. Girl, I need you. I need your love. Saan sakit di ang maawatan ni Tita Carmela? No apay nga iyas asidig ko tiriknak ken kuana. Kasapulan ang mapasublik ti karirit na ni Amador kanya. Sigun kini Tita Carmela, awan ka nung pa'y nobya na. Maag ni Amador, no saan amasulisog iti daytoy a kinapintas ko. Aglalo, iti kastoy pa nagkaw-kawas ko. Sumbag mamanumatan, tinalaram ko kan nanobiyak. Ngamita lang napadasak tiningi pasyari ti balasang diti igi ti baybay, Marites. Sir,
Nanggag ko itahin nga inawagam ti kabsat ko iti mano. Mabaling ka ding hawagan nakman din iti kasta. Sige, Manong Amador. Adada pumintas ka nakaisem ka. Ha? Ada kahit kung ipudnoking ka. Nakapay nga inahawis ka titi bye-bye. Saan mo kumapanunutan na kinadarsak? Nga maayating ka, Marites. Manong Amador? Nagbuti nga kiti dandan ni Akntay. Gapoy ti pan nakadisgrasya may kinirinande. At adamanan ang nakapanunot ak nagpaliw. Itinamam mo ka. Oh, ang may sakamat nagtugtugaw dito isa alas Renante. Diyak tadlaw ti isa sangpat yung agkapsat. Saan kami ang nagkuyog ang nagawid kini Amador, mama? Sa anak pa kumaan nakasangpat. No natuloy ti meeting ko iti sumagmamano nga investor. Kat napanan nga rodya kapsat mo. Amang ano may songsong manan kadagiti barkada na. Saan kayo madanagan kini Amador, mama? Nagkarikada kayo, ngagbaliwan. Napas na ka nagtrabaho ang nagmalam. Kat napanan na nga rodan. Amangan no natuloy ti panagpasyarda kini Marites. Anya? Madlaw ko. Agayat ni Amador kini Marites, mama. Kasado ka nga roda diho. Kulak man na da panagustom kini Marites. Paburak kini Marites. Nasingpat kan manakman. Day tangarot ti problemak, mama. Diyak kayat nga agribal kami ngagkabsat. Awan pa'y pulos nagkinaawatan mi. Bayam kasaritak ni Amador. Ura itadamat ni Georgia. Agayat unay itikabsat mo ni Georgia. Narayaw mat. Anak isarsarita di Amador. Sandang agad dayo kan Renante, anak. No agkuyog dangatakot, mapagbidot amidang agkasingin. Tatang, Apay, ladda kayat mong ibagakan niya. adda ngamin impod no kanyak ni Amador. Itay nagpa-share kami itigit ti bye-bye. Nagdatong kanyak. Ay ayatan nakano. Kanya, nabayag ka din. Ako mo'y kuyog kakankuha ng agpasyar. Dahil lang damo ngay bagana pa nagpa-share mi. Sana natuloy. Iso damo pa nagpa-share mi itay malam. Mabait lang. Mati kawak. Kunak man no nirinan tetiagar aram ken ka. Diyak ka mo tatang. Awan pa'y mat na ibagbaga kanyak ni Manong Renante. Sa kunakmat kada kayo, asa anak ka maikari. Nakurapay tayo lang, tatang. Saita, nagdaton ni Amador ken ka. Kasanon, no pagribalanda ka dagiti agkabsat. Tatang, jaket asak tiga punha, tisanda pag kinaawatan. Amang ano day tama ti pangguraan kanyak ni Mrs. Melyare. Nasayahat mat nga rod kanyak. Sa nakbat nga tamarigata na mangaram kini Marites. Nagwapo akmat. Baknang kami. Siguro nunubiak ton. Sardengan ako ni Georgia. Sudah di mawawag. Halo? Sinong bata madagos ti awag ko, Amador? Apay? Apay asan ka maturog ka trabin? Idi antaki di Amerika kat panakaalaw ko ti rabi eh. Sikat ti pampanutak. Talaga? Sa anak akas kini Loribel, anang isukatam kanyak, akwarta lang kinamat na ka. Amom, diyak magustuhan na ita.
No, may palagip na diya babae. Ngawan sir Servin. Wala, maturo ka malangin. Bye. Dinadal na tirabik na diya babae. Adayo tirignak ni Manong Amador. Diyak maawatan ti bagik. Apay akas lang nervyos sakto sarita kami. Kasi tayo dudua kami di opisina. Kasla, kabutin ko. Oray no kasya nasaya at di pa nakisarita na kanyak. Di pa kariribukak. Kasanon lang datong tumot kanyak ni Manong Renante. Agpada ka diya paayag. Tapno awan ti masaktan kadakwada. Nasapakan sa akin diyan naturo gidi Rabia, Renante. Nagsapa na kagarahe ti kotsem. Kakaiso na nga idirabila ang anasapak ang naturog, Amador. Negosyo lahat nga minti pampanunodem. Agaliwaksay ka. Hindi mo pa yung mapanunod ti mang nubya eh. Danton nubyak. Kablaawan ka. Asino tinagasat a babae? Talaga ang nagasat ni Marites. Anya? Ni Marites? Nagpudno akadagos keng kuhana. Kat panagunak. Iti saan na mapayag. Nobya kon. Amador. Apay ani Marites pay. Kakaisunang agayata. Ni Marites ti umuna nga ayat ko. Nasapakan sa anaturo gidi Rabi, Renante. Nakagarahin ti kotsemi di sa pang petak. Kakaisuna nga idirabila ang nasapak ang nakaturog, Amador. Kasano, negosyo lahat na ti pampanunodem. Agaliwaksay ka kuma. Di mo mapanunot, ti agarem. At danton nobiyak. Kablawan ka. Asino tinagasat a babae? Talaga ang nagasat ni Marites kanya. Anya? Ni Marites? Nagpudno aking kuhana. Kat panagunak. Iti sa na mabayag. Nobya kon. Apay ani Marites pay. Kakaisunang agayatak. Ni Marites ti umunang ayat ko. Oh. Napauli magka. Anya ti makunam? Ay, kwa, saan ka nagbidot? Saan tayo akapada iti kasasad ti panagbiag? Nakurapay da. Amang ano inton bumaybayag kat makakita kay tinapimpinta sa babae. Nakaikading akon. Naklunan nak ni Marites. Ijayak ti panagkasami. Talaga nga ipaypayso mo na, Amador. Amo ka na pati kakabsat mo. San nag-apulos binaybayan. Uray di kalukwak. Malakip ko mananda di ang Loribel. Santan nga ituloy a pagsaritaan ni Loribel. Madadal lang ti kinagwapom nagpungtot ka manen. Adukit din natin si Ming Patak. Saan na nakasidi? Kat gapo amin day takin ni Marites. May pinsan ng agbalbaliwak. Madlaw ko kat seryoso at talaga ni Amador kin ni Marites. No day tati pakaragsakan. Kan makaiturong kin kuhan iti biyag na itinalintag. Saan arumbang nga ipaidam ko? Nakasaganak
ngagpabusoy. Ngam kasano ni Georgia. Ay ayatan na pailahan ti kabsat ko. Ket kayat nang agsinublanda. Sapay ko ma. Tanaw aklunan ni Marites ni Amador. Saan ko mga agbalin a problema ni Georgia? Gapo, taimpas na ka ni Amador, timang tulong ka ni Renante, hamang tariwid-wid iti kumpanya, uray sa anak ko nga opisina. Kasta ka di, Tita Carmela. Ay, talaga asiming pulitan ni Amador. Ado nga rin di oras na yung agkuyog. Masaludsod ko lang dahito, Georgia. Saan mo kumatagid aksan, iha? Saan ka kadi atumultulong iti negosyo na itinanakal mo? Awan ti isem ko iti negosyo, Tita. Arapaap ko tagtrabaho iti eroplano akas flight attendant. Oh, bagay mo, tadatayag ka, kanapintas ka. Awan ti sirpida ito ak kinapintas. Saan mo ito napagan-ano ni Amador? Iha. Nagunaglakit din na ita panagsinaayo. Agyaman iti panakipagrit ngayo kanya, Tita. No, kasapulam titulong ko, awagan daklata. Napatag ka kanya. Nagpintasan ti sabong iti florera. Nagbanglo. Sino nga ta tinangikabili ti dayto eh? Marites? Ah. Magustom ka ni madlang. Sir? Nangina na ita asabong nga isagot ko king ka. Ha? Kasta ti kinapatag mo kanya. Agyaman nak, sir. Awan ti sang ko nga ramidan. May parik naklaang ti panagay ko king ka. Sir, agtrabaho ko man. Sige, sige. Kahit kung nagsarita tamanan, inton rabi. Girl, I need you. I need your love. Awan pa iti kapsat mo, Renante. Nagkuyog da kadimanan ka ni Marites? Ay, uwan mama. Sana makapagkadkad ni Marites. Mabayin nga ta. Talaga ngay paspas na iti kapsat mo ti panagrayo na kini Marites. Anyat pa nagkunam, Renante. Adda nga ta panaggusto ni Marites kan kuana? Ay, dayta ti saan ko amasongbatan, mama. Saan ko paya ginandat at tukudan ti karirik nanay? Agayat kamot ka ni Marites, saan ka di? Mama, kuma, duwata lang ang makamoy ti daytoy. Iho, masaktan ka lang. Mama, diyak kayat nga darom sa adimi pagkinaawatan kini Amador. Nagsayaat ka nakapsat. Kabaalam tiyag papusoy. Bayam, sakto ti makisarita ka ni Marites. Kanuray ti kapsat mo. Kaya't kumat akasarita. Napudno law na iti tarigagay ko king ka. Naklunin nak. Nakasaganak ang mangikasarkin ka, Marites. Apay, siyak pala. Ado tinapipintas dita. Apadayo, abak nang. Sana dahi tati kahit ko amangag.
No adamat pa na kahit mo kanya, kuinawan. Saan na kumakarintaran ng mga klon kada kayo? Ikata kumaitinan anay amang tingiting itiriknak. Adda ka di pa nagdwadwam? Mabalin ang istorya da mamakan rinante. Noan niya ti kinalokok iti napalabas. Nagbalbalyo akon. Saan ko kuma ang naglabasan na gijay? No saan aga po iti babae nangalilaw kanya? Sana day tatigak po na. At dalaan kayat ko adamagan. Kat ti ko makinapod no, ti bakam. Kan di na ko makagura. Anya rita? No bilang mapaay ka kanyak. Maklon mo nga ta, asi pupuso. Marites. Anya ti ramidam. Diyak ko makayat kagura na. Kasladyak mamati. Gaputawan tijak aramidan. Tapno aklunin nakla. Sumip nga tan. Agawit ta kuman. Madandanagan nga tan ni tatang amang ururay kanyak. Mangrabi itapay. Siya ko ti agpalawag kini tatang mo. Agkita tagayan dito'y mall, Amador. Nagkuyog kami kini Mama Itay. Apag iso ko man, no saan naging manat nga agawin. Na hindi pa nagkawakawas na ito yung babae. Iso pa isang katalyo dagiti lalaki. Yung makalapas kin ko na. Kita anak matlatan. Amom, Amador. Ay, ayatan ka pailaan. No saan na ko mga insukat kini Loribel. Agasawat ang hatakuman. Kan, mga no atan sa balim. Saan ko marumbang na ito yung lugar na pagsaritaan ta? Diyak kahit masakit ang ka, Georgia. Yung nabayagan na ikupinti na palabas ta. Ouch! Anya na nagsakitin? Ada ka di manin sa bali? Panawang ka na. Anya ti kayan mong aramidak, Amador? Awan na dagsa na nagpasulakan ka. Nagmaumaw hindi pa na kahit kuking ka, Georgia. Sige, mapan ka nga rudan. Nga makadanong kinitita Carmela dagito'y apanang paspasakit mo kanyak. Agipulong kalata. Siyak na dada kanunungan ni Mama. Talaga anatangkan ti panagpuspuso. Ngam ibagakan ka. Agbabawi kanto. Iti day tanging bagam kini Amador. Kasla pinaay mo matan ti panagayat na. At dakar pangak desisyon para itibagi tatang. Naklo na ko no saan. Anya nga na talaga terek nam keng na, anak. Diyak ka mo tatang. Tiningitin ko lang ti kababalin na. No makaanos, ang mga ipanagnak itinapod na tarigagay na kanyak. Ang mga no sorsorok tumot lang ayatan. Malagip ko gayam ni Rinande. Nagsardang batan na nang pasyarkan ka. Ang mga no ado mati pa ka kumikuman na tatang. Nang runagat saanan ang mga opisina ni Mrs. Melyare. Natulog sa amin nagkapsat. Isudahan timang tariwid-wid iti kumpanya. Girl, I need you. I need your love. San ko amaklon no paayin nak ni Marites. Di na pa yamahanan tayatak. Nagado tinapipintas dita ang mabalin ko apagay ayaman.
Awan pa'y nakaiturad a babae ang pabayng kanya. Ni Marites lang. Wino, adang ta sa baling agar-aram kan ko na. Nga isutay ayatan na. Amador, arak maninday tasang sangwam. Kunak man agbaliw kan. Masuro na kini Georgia, mama. Nakita kami Jamol. Arig, kahit nakasulisukan eh. Idildil na lata ti bagina kanya. Iso ka di talaga ngay barbarte kam. Awan ka di sa balya problema. Sige, mama. Ituloy kong tagin mo dyan kwarto. Panawang kayo pa eh. Oh, pinanawan na kon. Di nga ta Georgia ti ibarbarte ka na. Saan nga ta anak kuyog kini Marites? Saan ko kayat nga bagakan nagtatang da ito eh. At ayo dirignak kat ni Manong Amador. Kat ni Manong Renante. Kaslalinak matan ni Kaskaso. Dinak unay kasarsarita. Kat ni Manong Amador ti masansan na makasaritak. Ni Manong Amador ti nangibaga. Noan niya dagiti aramidak. Nasaksak anak. Saan ko amawatan no apay akastoy? Naistorya kayam ni Amador kada kayo, Tita Carmela. Nagkita kami ijay mo, pinabainan na. Sa, ibartakan na. Diya mo no si ka talaga ti barbarte kan na itirapi Georgia. Mga nom, kaya't nalang ti aginom iti arak. Kunak man na nagbaliwan, Tita. Mas dawak nga rod. Saan ko amaklon? Ti saan apa nang italtalag kanyak, Tita? Diyak mamati, asaan ako na kayat? Anya nga tanong pagsilosag. Kasaritak man ni Reynante. Anya? Ni Reynante ti aramatem, tapno agselos, ni Amador? Saan? Diyak kaya, nga dasaan dapat kinaawatan nga agkabsat iha. No agselos ni Amador, Tita, kaya't nasawan, nga ayatan nakpailaan. Dahito kidin ak kinapintas, ti pagkagkadan na. Sikamot gayam, Renante. Nakapasyar ka man. Nabayag asan tayo nagkikita. Ado nga ti pakakumikuman, tata. Kanayon nga agpasyar ni Amador iji balay. Napasnak ti panagaram na kini Marites. Kwa barok. Kumusta kayo gayaman, tata? Ikat narigat lat dati biyag miya. Nga manusan tagtalo naging kakabalan. Ang bagad de, dahil sirag ni mama, tibalasan ko iti opisina yun. Nagagat nga agtrabaho ni Marites, tata. O sige nga, Rod. Barang makapasyarak to iji balayo, kalpasan ti panaggapok iji Cebu. At dangamin atindarak a seminar. Isumat lang ka man nagmalam asan anang opisina ni Sir Renante. Nakadayo gayam? Siyak timbaga ni mama amapan makiseminar tapno papadasak mat. Angam, saan ka amapanawan? Sana ka man ano manong sir? Adawak mat lang nito opisina nagtrabaho? Madlaw ko no kwa. Ano agkoyog ta mapanagpasyar. Mapatpatalyaw daw iti pabarong ng empleyado. Titang amin kinapintas mo. Kita mo, agsilosak mo ko. Anya?
Panagrik na. Agay na etan, Marites. Excuse me, sir. Nalipatang mo timbilin da JHR. Isuman pa lang tiramidek, sir? Sige, rumarak bit. Agsubliak to. Saan kang nagpaspastrak iti sa bali, ha? Aglalo, no lalaki. Anya? Ay, talagang sang agselosan. Makapasuron. Makapadanag ti pakpakita na kanyak. Aramid iti wakas. Tapno adda ka matayo akin kwa na. Tsak kaya't yung gali na. Oh. Di ba anong rinanti ito mo awag? Kita mo ba eh? Hello, Sir Renante? Manipot dimtungag dito yung Cebu. Italangad na nawayang oras ko, Marites. Oh, kumusta yung opisina? Nasayat mo, sir. Saan ka kadipay ang nakapanunod? Anang aklon iti panagayat ni Amador? Sir, numabalin, diya kaya pagsaritaan ta day ta. Nasayaan ti panaglangan mi ngagkabsat. Iti laksit ti kinaloko na iti. Ado ti pasensyak ken kuana. Ado ti sakripisyo para ken ni Amador. Wan gayam, sir. Kumusta ti kandayo dita Cebu? Ado nga tan tinapasyarya nagpipinta sa lugar dita. Diyak pa'y nakapagpasyar. Ang mga no, inton dandani kami agawidan. Sige nga, Rod. Tani, makaturturog at matan. Sige, sir. Agan-anat kayo dita. Bye. Diyak maawatan ti Riknak. Ado ka no, tin sakripisyo ni Manong Renante iti kapsat na. Uri nga tati panagayat na kanya kat isakripisyo na. Apay kami na pampanunutot nga agayat ni Manong Renante kanya. Masakitan naklaan. Uray ni Mama. Kahit saan na nga mo, no apay nga imayak dito yung Cebu. Saan mo't nasisita nga imayak dito eh? Gagangay la seminar. Inrantak ti matayo. Tadandanisan kun amadaran pa'y. Ay ayatak launay ni Marites. Ngam, kasano ang matubngar ko ni Amador? Asoblan na lakuman ni Georgia. Ay, awagat gayam ni Mama. Amangan noon niya ti aramido ni Georgia kini Marites. Agin enjoy ni Renante, Jesibo. Ang mga no dapayan nasirpat na Bisayan. Sir? Oh, apay. Kan, Manong Amador ko nam. Saan nadakasin no sweetheart pa'y kiti hawag mo kanya? Da ko kahit ko nga ibaga kata kayo. Saan kayo ko mamasasair? Diyak mamati. No ibaga masanak ngay ayatan. Ay ayatan ka, Marites. Manong Amador. Ibatan niyo ti imak. Saan ka kumanagkat-kat? Nakasagana at amang ikasarkin ka. Saan ko ba't kinaklinti pa nagayat yo, sir? Saan na karakupan? Girl, I need you. I need your love. Agin enjoy ni Renante Jesibo, Marites. Amang ano dapayan na sirpat na Bisayan, ha? Sir? Oh, apay.
manong Amador ko ng latan. Saan nadakas no sweetheart pa yun tiyawag mo kanya. Ada kayat kung may baga kada kayo. San kay kong mamasair? Diyak mo mati no ibagamasan na kay ayatan. Marites. Ay, ayatin kalaunay. Manong Amador, ibatam ko matiinak. San ka kumanagkadkad? Nakasaka na kaming kasarking ka. Pangasil, sandak marakupan. Ya, saan? Oo. Saan samat nagtatrabaho aramidan nyo? Sino day ta babae, Amador? Ako, nakita ng tipa ka nanay na. Yusak pa kiti naman. Ni Marites, sekretarya mi, kanirinante. Sekretarya ka dilang, Amador? Wano? Anya? Amamukan. Nobiyak ni Marites, Georgia. Ita, ada ka di problema? Isumat lagayam ako na saan nakon ng ay-ayatan. Adaman kaya man sa balim. Damagak man ka, si kababae. Pudno ka di, ibagbaga ni Amador. Ay, kwa. Ambisyosa ka mo ta babae. Itiday ta alangam kan panagkaw-kawas mo. May sakalaki di ang mamirmiraot. Ambisyosa. Georgia, saan mo abastusin ni Marites? Sir Amador, please, agawin akon. Sir? Kunak manunobyan daytoy a babae. Di mo ibaga, agumaw gawawa ka, iti kasken kwa na. Kastoy ka din ti kinaawan delikadesam, Amador? Ay, ada kagayaman. Ngam nagsapakan. Kan, apa ya lumablabaga dagiti matam. Nagsangsangit ka kaday. Tatang. Ay, nay. Nagsangit ka lakad nga rudan ng marako pa niya. Hanya ka di problema. Pinilit nak ni Manong Amador ang mga klon kan ko na. Sa ginandat nak ngarakupahan kan akan. Anya? Ngam nagulagulak tatang. Dimtang matibay sa babae, Georgia ka no tinagan na. Inyam amunak kit din ni Manong Amador iti dayjay ano biyanak ka no? Kasi una iti panang lais dayjay kanya. Sino dayjay, Georgia? Nobya na ka day? Tsaka mo. At nagsarding alugan iti batog ti balay. Amang ano sinurot na ka ni Amador. Nasayat, tap na makasarita. Georgia, sika. Sino? Tiyam na maam. Tiyam mo, kat sinurot na ka ni Amador. Kunak tupay. Sa anak ka nagbido. Ambisyosa ka abapae. Nakurapay kami ngagbibiyag. Nga saan kumakasta ti panang lais mo kada kami. Mabalin ka di, asaan ka makibiyang si kaalakay? Mga asim, saan mo kumabastusin ni tatang ko? Yak makan anos ang makisarita kada kayo iti mabayag. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam kaniyak tipudno. Nobiya na kakadi at talaga ni Amador? Siyak di mangsungbat iti dayta sa lunsod mo, babae. Nagararam lang ni Amador iti anak ko. San na pa yan, nobya? Kastagaya man yan. Ita, mabalin mo ti pumanaw. Nakurapay kami lang. Ngem kayat me tinauli makapanagbiag. Iso apang ngasim. Saan mo kuman nariribukan ti anak ko? Gapu lang kini Amador. Kukwam lang ni Amador. Galutam, nisur kayat mo. Itay pa lang nga gininong kay tinasang Amador.
Adya ka diti problema. Apay, adi mo ibaga kanyak. Aring napiliti ko ni Marites tapnaklonan na. Timteng ni Georgia. Kat nang riribo kay opisina. Kasta gayam. Saan ko lang arudan na kayat? Idildil na pa lang tibagina. Linais na pa ni Marites. Bayam, takasaritak ni Georgia. Ay, ayatin na ka ngamin una. Ngam saan ko nga ayatin? Sa balit ay ayatek. Noon niya iti mangigaw gawid kini Marites tapnaklonan na. Idinto na ngawan mo't nobya na. Dapay kiti atap ko. Nga daw orayin asa baling agaram kenkwana. Girl, I need you. I need your love. Awagak ni Mrs. Malyare. Isuti makatulong kanyak. Itid ito aparikot ko. Ora ita nalawlawagan ni Georgia nga awan ti relasyon me kini Manong Amador. Amang ano saan nakiti nga inga nariribukan. Nga mabutenak. Iti pa nang pilit ni Amador. Nga klunik ti panagayat na. Pinanggap na pahingarakupan ka na agan. Hello? Naimpagkarabiyo, Mrs. Malyare. Pasensya kaila kung ano nakasinga kada kayo iti panaginanayo. Kasta ka di? Ada ko makakid daw kada kayo, ma'am. Nung mabalin. Sa anak pala sumrak iti opisina inton bigat. Agi amanak, ma'am. Agi amanak tamang awatan dak. Dajilaan. Bye. Ay, agi amanak. Nakapagpakaadak mutlangan ka ni Mrs. Malyare. Kasla mapisit yung ulo kiti sakit na. Kumudra pa di managkita ka. Maulaw ka bumangon. Malagip konti na pasama kitirapi. Pagbabawiyak tinaramit ko kini Marites. Amangan no kabutang nakon. Kaya mata Georgia. Ribukin na pala. Nagkari ako nagbalbaliwak. Kahit namaman ni Marites asinubyak tinagpisyo. Ang mga nuad-adang agtuwa-tuwa ang mga klon kanya. Nasayata si Mangput ka, Renante. Kasapulak titulong mo, iho. Anya ka dito napasamak, mama. Tinamaklangan iti katulong tayo, kat da kayo ti imen ng opisina. Tanabartak ni Amador. Wan, iho. Naamuanan ni Georgia ngar arman ti kabsat mo ni Marites. Inyam amo pa'y kit din ni Amador iti sigod a nobya na, ani Marites kano ti nobya na. Anya? Kumusta nga rod ni Marites, mama? Apay nga awan? Imawag ni Marites kanyak, idirabi, impakada da saan pala sumrak ita. Saan ko nga mo? Makamu kayo pala nga rod iti opisina, mama. Agsubla ki jay balay, tayo nakalandag iti pasarabok. Pasarabok ni Marites ka ni Tata Isidro.
Kasangsangpat ko lang, Marites. Namo kin ni mama tinapasamak. Kasta unay ti panang tagibasit ni Georgia kanyak. Apay nga minasan pala subyan ni Manong Amador ti sigo da kayan ayat na. Kabsat ko ni Amador. Ngamjak mabiyangan ti pangadeng na. Pasensya amla ko man ni Georgia. Kasaritan to ni mama, tasaan nakaariribukan. Barang ipangag na, ta nasingad na. Agyaman naklaunay. Ni Tata Isidro gayam. Aday ti talon. Baliwak to lang artiag pasyar. Kidawa ka, sumrak ka matlait ti opisina inton bigat. Ni mama ti makamu kini Georgia. Kasaritak tumat ti kabsat ko. Ang mga kaguran na ka ni Manong Amador. Diyak kahit asyak ti makagapo iti saan nyo apag kinawatan. Siyak ti makamu, Marites. Kidawak kan ka. Saan mo ko maapanunutan ti agikat iti opisina? Awan ko maday ti Remso ariribok. Nujak impalubos nga anak ni Amador ang nagaram kini Marites. Maasya na kunay kankwan. Noan niya nga mintisaan apangayatan ni Amador. Ngagsinyoblanda kini Georgia. Agsarita kami to anaymbag kini mama. Maipanggap iti daytoy abanag. No, saan ko mangagdardaras ni Renandre? Nagdadon kami kumadi di balay. Baliwanan to kano ti agpasyar. Imbaga na, asa anak ko mga agikat iti trabaho. Iso asumrikak matlaang inton bigat. Madlaw ko. Naglakat ti panangalo ko'y nakin ka. Nirinanti ka di tayo ayatam. Diyak kayat nga da pa kariribukak. Kan kasano ko mga ayatek, saan mo't nga nag-araram kanyak. Kan masakit anak tulaan. Nukas pangarigan. Tanirinanti ko mati nag-aram king ka kasanaw. Tatang, ipasigot ko kada kayon. Ore asino kada kwa dati agaram kanyak. Awan, ti pa kaikaryak. Girl, I need you. I need your love. Apay ada katimay dito opisina, mama. Si mangpat kumamutin di rin nante. Apay nga ni Marites. Imawag ni Marites kadya kiti Rabi Amador. Nagpakaasi asaan pa'y lasong rakita. Aniya? Kat ni rin nante. Napanan na? Adala na patag ngay nasikaso ni Rinante. Apay adi yung may baka kanyak no sa dino at talaga tinapanan na. Ada ka di limlima jo kanyak? Amuyo ka di itala nga gatapak? Saan ka ko mga gatap itinuan niya dito? Taawan ti dumdumak kada kayo nga kapsat. Saan? Ngam atapak nga dalimlima jo kanyak. Nakipagkita kayo kadi kanya tapno salangaden dak iti napasamak iti opisina iti Kalman, Tita Carmela? Saan ka salagaden, Georgia? Kaya't ka lang akasarita. Saan tayo kuman nga glinno ko pa'y? Imbaga ni Amador, anobya na kano ni Marites. Ngam idinapan ko kinasarita ni Marites ije baleta. Agar aram kano pa'y laang tinalaing nga anak yo. Iraman na ka di akagura? Saan kayo akagura, tita? Iresrespeto kayo pailaan. Agyamanak.
Kaya't ko ama-amwam, napatid ka kanya. Ngam ni Amador, paspasakitan na tita. Kaya't kung nagrebelde. Agkalba ka lahal, iha. Do talaga napatagkan ka ni Amador. Ipariknam, akanos ka? Kaya't ko ada kayo tiyak katuluyan. Pues, ada maaramidan yun o kaya't yun, tita. Georgia, Ngam naawat ti maaramidan nyo. Siya ti pangipamuspusan. Ngam, saan dakto ko maababalawan iti dayto yung aramidak? anya ti kayat mo asawan? Saan na masabol amaamwan nyo? No saan kayong agtignay? Siya ti mangipamuspusat. Mas dawak no niya talaga ti mangigaw-gawid kini Marites tapno aklunan nak. Agatapak nga da sa baling oray na nga garam king kwan. Amador, San nga taasi ka? Nasingsing pahat ka narataer kang siyak. agparbeng ka kuma. Awan pa'y ti santa nagkinawatan. Ngam itakit at dan san ka di? Kat ni Marites ti kapuna? Ammom nga adu ti insakripisyok para ken ka, Amador. Gaputawan sa bali apang panunutag. No saan at ipagimbagam. Ti kahit ko amamuan. Ay item ka din ni Marites? San ka amakasaw? Gaputapod no ti kunak. San ka di? Kunak no saan na ako napagustuhan iti awis ko nga kita taray nante. Oo, abay ka sa ti parang kita mo kanya. Masulsulisog kan sama. Anya talaga ti ibagam kanyak, Georgia. Anya nga minan ang kinamaan ko. Pagmamauyungak ni Amador. Amok lang arunan na saan nakakayat. Apay nga min, asaan pa'y lang asika ni Amador. Bueno, sika kumati ay ayatek. Nasingpat ka unay Renante. Adayo ti paggidyatan yung agkabsat. Georgia, Saan? Ni Amador latati ay ayatek. Katsika, saan ka di? Asika kumati agar-arem kini Marites? maawatak ti kahit mo asawan. Nonobihamon ni Marites. Nalpasan ti problema, Renante. Dadaulin kayong magkapsat. No kasto'y nagtultuloy ang masaksakitan. Kagurang ti mapaspasamak kaniyak. Panagkunak, mama. Dakas ti panggap ni Georgia. Makagura nga talaunay kini Amador. Kaya't na kami apagapaan ngagkabsat. Mariribukan nga tan. Katsika rin ati. San ka kadimat amarikatan? Una yan, ti panagsakripisyong para iti kapsat mo. Masapul mo, sapulam ti ragsak mo. Mama, anya ti kayat yung aramid. Rumbang la masursuro ni Amador. Ti panangaklon na iti panakapaay na. Saan nga amin ang magustuhan na babae katagtungpal kan kuana? Mariribukan ak, mama. Iti laksid nga damasintir ko ang madi nga ugali ni Georgia. Saan na nagbali ti panakilangan ko kan kuana? Ibilbilang ko latta akas may nga anak. Nagkareakin ni Mrs. Melyaria sumreg akong ita, Sir Amador. Sir Amador? Talaga ka di ngayad adayom tirik ng kanyak? Saan ka di ngayad? Apay asan nakasumbatan? Ibagam kanyak tipod no mariklik na.
Diyak kumakayat timang pasakit manong Amador. Ngam napot nga patpat kanak. Kuma, maawatan nyo. No bilang saan kayo maaklon. Anya. No kasta, Diyak kaya tariribukan nak da Georgia. Sigod gayam anobya yo. Sublian nyo kuman. no kasta, pinaay na. Sanak na ayatan. Kat asino ti ayatam. Girl, I need you. I need your love.